Ahee, na mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hi aka Mtambara na Ben Mayengani. Alright, Mtambara ta kha humesa project ya yena laha loko hi fike hi langutisa laha hi vona ka a tlhela a feature Ben Mayengani. And the project delivery ta huma 26. So leswi vheta swi va very very clear ku Ben Mayengani ku za a pfumele feature leyi around this time. I ku va mhaka yo a lava ku va relevant around this time because swi tikomba na ku yena a nge humesa album for Good Friday, so swa ku hi track liya hi yona leyi a zamaka wa la nga feature ku hi kota ku va yi ba wa ndhawu leyi hi kota ku pfalapfala like na ti-album ta vo Mr Post. Leswi ni nga vula ku last time swi n'wi tirheleni hi ku last time loko Chris Rhangana a humesa album ya 2020 Ben Mayengani a featuring ka album ya Hlavu Sikizer la album liya from track liya ya imali ya mina Ben Mayengani a feature ka yona yi nga fika yi pfala album ya Chris Rhangana. To be honest album ya Chris Rhangana ya 2020 yi pfariwini by that song nje yi ri one. So question loko swi ngo tlhe swi endleka kambe Ben Mayengani ka feature a fika a pfala album yo karhi like ya Mr Post ku very very va nga ku lweni. Hey, a ri heta vona swo loko ri mi nga za mi subscribe ta kombela mi click subscribe. Thank you.